Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako na Telegramu postaviti melodiju MP3 da vam zvoni umjesto obične. Pa da počnemo. Uđete u Telegram, zatim ove 3 ravne linije s strane, a onda u podešavanje, a zatim u obaveštenje i zvuci. Onda kliknete na ovdje gdje piše melodije. Prije samog početka preuzmete muziku sa YouTube preko Mozilla Firefox ili neke druge aplikacije ili programa i sačuvate na neki od foldera, kao što sam ja u ovom slučaju na folder sačuvao muzika. Tu uđete i prikazat će vam se sva muzika koju ste preuzeli na neki od programa i tome slično. Znači, sad treba da odaberemo muziku MP3 koju ćemo da postavimo da nas zvoni. Evo, ja u ovom slučaju ću staviti ovu Biba i Sexy Patron. Znači, ovu melodiju da bi postavili, potvrdimo gore na OK. Evo, pa i sami što vidite, postavio sam ovu melodiju Sexy Patron. Znači, tako i vi, znači, kada postavite ovu melodiju kao što sam ja u ovom slučaju, kada vas bude neko zvao na Telegramu, ta melodija MP3 će da vam zvoni. Ili bilo koja druga koju vi sami želite da odaberete. To bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.